Well, sizovula ngesihlabelelo 2:28 inkosi buse kuphama kwebanga. Ngikhumbule izihlobo
uyingcwele Asibonge. Amen. Ngiyafisa ukuba ngidlulise ukubonga nakulaba abangekho la abebekhona ngesonto elidlule ngenkathi singenisa umhlangano ukuthi ngenkathi singenisa umhlangano umkhokheli ubegula kakhulu kodwa amaNazaretha ayesenikela ecela uNkulunkulu ukuthi umkhokhela kaphila. Ngiyafisa ukuba ngibatshele nalabo abangekho lapho ukuthi umkhokheli usiyaphila. Amen. Ngiphatheke kabi ukuthi njengoba umkhokheli egula kuqala umhlangano ngangaqonda nokuthi uzokwazi ukusila. Kodwa ngase ngiba nethemba lokuthi lo msebenzi esiuphethe akusiwona wethu kaNkulunkulu.
ngakho ke uNkulunkulu ngeke evume ukuthi ufe umsebenzi wakhe. Ngaba nethemba kakhulu ngokuthi kuso lesi sikhathi kufike ingilosi unkosazana uhlalele wathi asicele uNkulunkulu ukuthi singafi sibancane. Amen. Ngokuthi ingilosi ifike ithi asicele uNkulunkulu ukuthi singafi sibancane. Ngase ngiyaqonda ukuthi akwazi ukuthi ukufa bese kuqala ngathi thina esiphethe abantu. Yangagcina lapho ingilosi yathi asicele uNkulunkulu ukuthi bonke abantu noma imuphi umuntu ozozama ukubulala abaholi ufe yena. So lokho kungenze ngaba nethemba lokuthi okusho ukuthi nokugula kwamkhokheli kubakhathazele nabasezulwini noma bembona ukuthi unkosazana ukhathazekile noma bengasho ngoba unkosazana wasitshela ukuthi akayenzi into ongayithunye ukuthi ayenze noma engafica ukugula uma engashuwa ukuthi hamba uyotshela umuntu ephile ngeke kusho lokho uwenza kuphela into oyithunyiwe nalokho ukuthi asinikele ukuthi sikhule singahambe emhlabeni sibancane ubekuthonyile ukuthi ekusho nalokho ukuthi akusezi kwenzeka ukuthi kube nabantu ababulala abaholi kuleli bandla nalokho bekuthonyile. So noma bengikhathazekile kodwa angaze ngilahle ithemba lokuthi umkhokheli ngalokho ukugula kwakhe sekusho ukuthi engasekhinyabezeke noma engasehambe emhlabeni. Bengimtshela futhi naye ukuthi hayi awuzuhamba emhlabeni futhi awuzukhinyabezeka ngoba lo msebenzi akusiwona wakho. Lo msebenzi akusiwona wethu. uNkulunkulu ngeke ewubulale umsebenzi wakhe noma uNkulunkulu ngeke evume ukuba ufe umsebenzi wakhe. Nakho ke sesiyabona siyaphila. Kuwo lamasonto edlule kwafika izwi kimi lathi hamba ucele uNkulunkulu ucele ukuthi ekunike inyama entsha. Ngavuka umkhokheli ngamtshela ukuthi hayi ukuthi kwakusebusuku lafika nje nje lathi cela inyama entsha. Ngase ngiyamtshela umkhokheli ukuthi awufike izwi lathi angicele inyama entsha. Ngase ngithatha umnikelo sengimusela umkhokheli umnikelo sengicela ukuthi ngithole inyama entsha. Amen. Ngayithola abantwana basekhaya. Kusukela ngaleso sikhathi senginikele ngacela inyama entsha. Yonke impilo yami ngezeshintsha. Njengamanje sengizokhula ngeminyaka kodwa kuzokhula ngomzimba. Ngoba ngiyitholile inyama entsha. Nani yabona. Kodwa lokuphila kwami akuzange kwasuka kimi. Kufike izwi lathi hamba ucele inyama entsha. Ngase ngiyicela ngathi Inkosi ngipha inyama entsha ngoba uthena angiqale lo msebenzi sengikhulile. Baningi abantu asebebheka ukuthi ngife. Abanye ningeni babone na kwa Facebook sebethi hayi ufa leli bandla lezothathwa ubani. Hayi ufa kusho ukuthi leli bandla lizofa ngawe. Manje bakhuluma into abangayazi ngoba leli bandla likaNkulunkulu. uNkulunkulu une-interest ekuthenini ngiphile. uNkulunkulu une-interest ekuthenini umkhokheli ephile.
ngoba uma singase sihambe emhlabeni njengamanje naleli bandla lingaba sengcupheni futhi nezitha ikaJehova zingajabula ngoba laba abantu abasuke bekhuluma lento hayi ukuthi bayizitha zethu, bayizitha ikaJehova, bayizitha ikaShem. Ngenkathi kufika ingilosi ingitshela ukuthi ithunywe ubaba ilanga, yathi ingilosi uthi ubaba ilanga angikutshele ukuthi laba abantu abakuhluphayo hayi ngoba bezonda wena, bazonda mina. Wathi bacasulwa ukuthi wena ukhuluma ngami ngaso sonke isikhathi. So abasangithandi laba bantu, sebeyakhohlwa nezinto engabenzela bona. So abantu ababecabanga ukuthi bazonda mina ababoni ukuthi bazonda uJehova. Kodwa futhi bayabona ukuthi nje abafuni ukuqondisa. Ngoba uma ubaba mkhulu ethi agcine umthetho kaJehova, uma mina sengibatshela lento ngikhothe ukuthi ubaba mkhulu utheni, bese bendithuka, basuke bevele bethuka yena ubaba mkhulu. Njengoba njena sikhuluma indaba ukuthi amadlozi, abantu abangawakhonza amadlozi, abantu abangawahlabela amadlozi, ngiyaye ngifunde inkulumo kababa mkhulu. Kodwa umuntu engithuke noma ngabe esebonile ukuthi ukhuluma ubaba mkhulu, kodwa kuseqinisweni usuke ethuka ubaba mkhulu, kodwa engafuni ukutshengisa ukuthi uthuka ubaba mkhulu bese ethuka mina engikhuluma. Ngakho ke izitha ikaJehova zingajabula kakhulu uma ngabe ngingase ngife ngimncane, ngoba bengazi ukuthi leli bandla likaJehova lizophela. Anazi bantwana basekuphakameni ukuthi ezulwini ujatshulwa kanjani ngokuba khona kwethu. Anikwazi lokho. Nina lento niyithatha nje kancane ukuthi into yalapha emhlabeni, kanti akusiyo into yasemhlabeni. Anazi ezulwini ukuthi kubaleke kangakanani ukuthi kwehle ingilosi izohlala nathi. Lento yagcina kwaIsrael, yagcina koMose. Lokhu kwagcina kusekhona uJesu kuba kube khona uNkulunkulu phakathi kwabantu. Kusukela lapho kuphelile u2000 years uNkulunkulu engakaze bekhona phakathi kwabantu. Kwagcina kwaIsrael ukuthi ingilosi ihlale nabantu njengoba ihleli nathi. Ngakho ke lento ningayibuki ngeso lasemhlabeni, ibukeni ngeso lasezulwini. Ungababuka abantu abasemhlabeni, ubuka ukuthi uNkulunkulu ujabule kangakanani ngathi, uShembe ujabule kangakanani ngathi, ubaba ilanga unethemba elingakanani ngathi. Ayikho into edlula ukuthi uqale into uthi uma usuyiqalile lento uyibona yenzeka. Ayikho into edlula leyo nto leyo. Ayikho into edlula ukujabula kababa ilanga ukuthi eyibone ukuthi lento owayishiya ikhona esifa isiyavuka manje. Noma ngabe ukuvuka kwayo nina niseyinhlansi, ngoba siseyinhlansi enhlosweni yasezulwini ngaleli bandla. Siyinhlansi nje. Kodwa le nhlansi lena izolokhu ikhuphuka, kodwa le nhlansi ayikhuphuke nokungcwele. Amen. Ningavele nje nithi hayi sesibaningi and what not. No, ukukhula kwenu akukhule nokungcwele. Kukhona into engifisa kuba niyazi ukuthi ezulwini kuze kube manje awukaqedwa umsebenzi noma inqubo yasezulwini
okufanele ukuthi yethulelwe abantu basemhlabeni ayikaqedwa. Angazi ukuthi sikuliphi ibanga kodwa sisese bangeni eliphansi ukuthi iziqedwe lelokhoza lento yasezulwini. uNkulunkulu uyamthume umuntu ethi sebenza ufike lapha ephele eze efe engakaqedi uqhamuko omunye eqhamuke eqhubeke lapho uqale khona lo muntu naye ezehambe emhlabeni engakaqedi uqhamuko omunye. Uyabona ngenkathi uNkulunkulu eletha leli bandla eqala nje efika emhlabeni waqale wafika koAbraham wathi bonke abantu abangaphansi kwami abasoke. That was the law which was given to Abraham. Ukuthi bonke abantu abangaphansi kwami abasoke. Kodwa ngaphambili kwalokho wafika koAdam wathi bonke abantu umuntu ongaphansi kwami uyongikhonza ngokunikela. That was the only law ukuthi sinikele kuJehova. Kodwa uthema esefika kuAbraham wathi bonke abantu besilisa bayongikhonza ngokuthi besoke. And that was all. And laba bantu bawugcina lo mthetho wokusoka. Ngoba kwakusho uNkulunkulu ukuthi wonke umuntu ongaphansi kwami uyoba nophawu lwesilisa lokuthi esoke. Uthema esefika kuMose wayeseletha yonke imithetho. Kodwa wayesethi bonke abantu abangaphansi kwami baba nophawu lokugcina isabatha. Baba nophawu lokugcina isabatha. Na yonke imithetho kodwa uphawu lo muntu okhonza uNkulunkulu oJehova ukugcina isabatha. Uphawu lolo esinikezwe lolo. Kodwa akusho lokho ukuthi uNkulunkulu wanikeza uMose wonke umthetho. Abantu ngesikhathi sikaMose babengatshelwanga ukuthi uma uhamba emhlabeni uya ezulwini. uNkulunkulu akazange wakhuluma ngombuso wezulu. Wakhuluma nje ngokuthi uma wona ujeziswa ngokuthi uhlupheke, ujeziswa ukuthi ubulawe. And that was all. And as such, abantu abangayazi indaba kaNkulunkulu ungabezwa bekhuluma bethi hayi uma ufa uyaphela ngoba kubhaliwe bese bekhothwa incwadi zomshumayeli ukuthi uma usufile awukwazi ukuzwa lutho ufana nobhodo nje. It's because ulwazi lwabo abakwazi ukwehlukanisa isikhathi ukuthi at the time of Old Testament abantu babengakafundiswa lutho ngokuthi umuntu uma efa isidumbu sakhe umphefumulo wakhe uyaphila. Babengafundiswe lutho ngalokho. And therefore babengeke bazi ukuthi uma ngabe ufa uyaphila. You feel umphefumulo wakho ukuzwa bonke ubuhlungu mawusofile ngoba uMose wayengabafundisi lokho. So that's why Solomon babekhuluma ngokuthi uma usufile usubhodo nje awukwazi ukukhuluma awukwazi ukwenza lokho. Kodwa the second stage wafika uYeshua wathi uma ufa umphefumulo wakho uyaphila bese uya ezulwini uma wenze kahle uye esihogweni uma wenze kahle. That was the teaching of Yeshua, and leyo teaching leyo was the completion yomthetho kaMose. Kukhona imfundiso yamaKristu ukuthi kukhona izivumelwano esisha. Isivumelwano esisha sisho ukuthi
silahla isivumelwano esidala. Ngase ngithatha iJewish Bible. iJewish Bible yafika kuphika lokho. Ithi iJewish Bible zine ivumelwano kaNkulunkulu. Ngokuqala uNkulunkulu wenza isivumelwano noNoah. Okwesibili uNkulunkulu wenza isivumelwano noAbraham. Okwesithathu uNkulunkulu wenza isivumelwano noMose. Okwesine uNkulunkulu wenza isivumelwano noDavid. Ithi-ke iJudaism asikho isivumelwane esichitha esinye isivumelwane. Kodwa isivumelwane sikaNkulunkulu siyasenezele kwisivumelwane besivele sikhona. Awukwazi ukuthi ngoba ngokufika koMose kusuthi isivumelwane esithi asisoke sesifile. Ngoba uNkulunkulu selethe isivumelwane sikaMose. Isivumelwane sikaMose si-eda kwisivumelwane sika-Abraham. And awukwazi ukuthi isivumelwane sikaMose siqedwe isivumelwane ngoYeshua. No. Ngoba uYeshua specifically ukushilo ukuthi angizile ukuzochitha isivumelwane esidala, kodwa I've come to complete it. Ngize ukusigcwalisa. And uYeshua demonstrated ukuthi usigcwalisa kanjani. Oqala uMose wayethena uma ungaphingi ukuthi ungaphingi usho ukuthi ungalana nonkosikazi womuntu. Kodwa uYeshua wayesethi uma ubuka umfazi womuntu busumkhanukela usuphingile naye. And lokho okukhuluma akuchithi okusho uMose, kodwa kwenezela okusho uMose, ukugcwalisa okusho uMose. Uthi uMose uma ngabe ungawugcina umthetho kaNkulunkulu uyoqalekiswa, uhlupheke, ufe, usemncane, ufele nje ukuthi awugcina umthetho kaNkulunkulu. uYeshua ufika uthi cha, akugcini lapho. Noma usufile ngeke ungene embusweni wezulu uma ungawugcina umthetho kaNkulunkulu. And uYeshua akachithi lutho kodwa uyagcwalisa. Ukuthi lokho okusho uMose kugcwala mase kuphelele kunje. Manje na-ke what I want you to understand ukuthi inkolo yobuKristu nenkolo kaMose zinkolo ezimbili. Njengoba kuzinkolo ezimbili ayikwazi ukuthi enye inkolo bisiba ne-doctrine kwenye inkolo. Ayikwazi. I-extension yenkolo kaMose iJudaism. I-extension yenkolo kaMose yithi. Ngoba uthena uShembe so kholwa ngokugcina umthetho kaMose. So we are the extension yomthetho kaMose. Kodwa ubuKristu akusiyona inkolo kaMose, inkolo eyimele. Ngoba inkolo efundisa okuphikisayo umthetho kaMose. And inkolo kaMose in terms of the line, inkolo iJudaism. So iJudaism ayinayo imfundiso ukuthi kunomthetho kunesivumelane esisha esichitha isivumelane esidala. Umthetho iJudaism ithi isivumelane esisha sicacisa isivumelane esidala, sandisa isivumelane esidala, is completion, it completes isivumelane esidala. And thina kuleli bandla silandela leyo mfundiso leyo ukuthi isivumelane esisha asiwuchithi umthetho kaMose. Ngoba emthethweni kaMose uNkulunkulu uthena umthetho kaMose umi ngonaphakade. So awukwazi ukuthi
umthetho ominguna phakade bese wena ufika ushintsha kanjani ngamanye amazwi uma ushintsha you mean that God is contradicting himself yabo ngoba uthi uNkulunkulu eqaleni uthena lokhu kuminguna phakade but now siyakushintsha. So all you are saying is that God is contradicting himself, and God never contradicts himself. uNkulunkulu akasoze wayiphikisa. uNkulunkulu akasoze ashaya umthetho lapho ugcina ungazi ukuthi ufanele ngilandele lokho noma ngilandele lokho. Into kaNkulunkulu ihlala iqondile. Uma uyididisa ngabo. And uma ngabe kufika kushembe, ushembe ayikho into endala owayishintsha. Kodwa wafike wacacisa kulokho bengakacacisi. Kodwa abantu abangayazi indaba kaNkulunkulu babe agwishe into engathishiwo. uYeshua akakaze esho ukuthi abantu bayothethelelwa ngokuthi benikele aze kusho abangasekho ukuthi banikeleleni lapha bakhona nibacelele uNkulunkulu ukuthi bethethelele akaze kusho. Kodwa uShembe ufika wasifundisa lokho. Kodwa mayesifundisa lokho uShembe was not contradicting uYeshua. Ngoba washo into uYeshua ongakaze eyisho. And therefore he was not contradicting uYeshua. Well, he was not contradicting Moses. He was not contradicting Abraham. Because why chaza lokho obekungakachazwa. Namanje kufika ingilosi. Ingilosi ifike yasikhumbuza izinto ezasho ubabamkhulu ukuthi ubabamkhulu wathi ayikho into eyayiphikisa. Kodwa labo bantu abasuke bengakholiwe babecabange noma belwe bethi hayi lento seniyenza ayizange yasho ubabamkhulu. Yes, ikhona into engasho ngobabamkhulu esimeni se-tradition. I-tradition can be modernized. Kodwa umthetho kaNkulunkulu cannot be modernized. Uhlalo njalo. But ukuthi umthetho kaNkulunkulu cannot be modernized, akusho ukuthi umthetho kaNkulunkulu u-apply where it is impossible to apply it. That must be clearly understood. For example, ngenkathi uNkulunkulu eshaya umthetho wathi uma kuyisabatha abantu bengawahambi ama-kilometers awu-10. Kodwa leso simo asikho possible namhlanje. Ngeke ukwazi ukuthi ungawahambi ama-kilometers awu-10 namhlanje ngoba ngaleso sikhathi abantu babehlale bekhempile babe kuyikhempi. Kodwa namhlanje uma ungathi abantu abangahambi ama-kilometers awu-10 kwalapho umuntu ohleli khona ama-kilometers are more than 10 kusesontweni. Njengoba silapha nje sihlala kuma-kilometers which are more than 10 kusihleli la. So uma ubala ama-kilometers awu-10 njengamanje ngabe ubala ama-kilometers awu-10 usukaphi? Ngoba kwavele kwawena uma uze esontweni uthatha ama-kilometers awu-10. So umthetho wokuthi ungawahamba ama-kilometers awu-10 wawusebenza kubantu ababehleli ndawonye bekhempile. Ngakho-ke ngeke uthi hayi ngichitha umthetho kaNkulunkulu uma ngihamba ama-kilometers awu-10 because it is impossible ukuthi lo mthetho ungakwazi uku-apply manje. Ngoba i-situation owakhiwa kuso asafani. Okwesibili umthetho kaNkulunkulu awuchazi ukuthi
kufanele usebenzi ulandele nalapho uzothi mawulandela khona ufa umuntu. Awuchaza. Awukwazi njengoba wayeshuwa ukuthi awukwazi ukuthi mawufica imbongolo yakho isodakeni ngesabatha bese uthi angeke ngiyikhiphe ngesabatha ngoba uma ngiyikhipha ngesabatha ngizobe ngisebenza. But iresult yalokho izodala ukufa. Awukwazi ukuthi ngesabatha uma usemakhaya ubeletha ngesabatha kumakhaza bese uthi ingane ayizobaselwa umlilo. Yize ungabasa umlilo kuzokhoza ukuthi igodole ife. No. Uvumelekile ukuthi ubase umlilo ngesabatha as long as uzovikela ukufa kwengane. So ukugcina isabatha akwakhelwe ukuthi ligcine ngelendlela ukuthi noma ngabe ukuligcina kwakho kuzoba nomphumela ukufa komuntu, but keep it. No. Kufana nalokho bengikusho thanga ukuthi abanye abantu bayebethi uma uyiNazaretha uvumelekile ukuthi ulokhuze ukhiphe igazi, fine, udonate igazi. Ukudonate igazi kunenhloso eyodwa ukuthi uphilise umuntu. Leli gazi nawe liyalifuna ukuthi likuphilise. And it has got nothing else other than ukuthi uphilise umuntu. Ngakho ke awukwazi ukuthi unless unesizathu lapho uNkulunkulu owakwasho specifically ukuthi ungalikhiphi igazi bese wenqaba ukukhipha igazi elinenhloso ukuthi kuphilise umuntu. Because umthetho kaNkulunkulu awubekeli ukuthi ubulala abantu. Ubekele ukuthi uphilisa abantu. Akugcina ngalapho. Njenganamhlanje na sinengilosi hleli nengilosi. Ingilosi kunezinto eziningi esifundise zona esasingayifundiswanga ngesikhathi sika baba ilanga noma ngesikhathi sika Shem. Kodwa ifike sifundiswa zona. Like in the presence of Inglosi. Inglosi ifike yasitshela ukuthi njengamanjena angisezukunikela ngeinkomo, angisezukunikela ngeimbuzi, kodwa ngizonikela ngemali. Kodwa izange yasho ukuthi laba babenikela ngeimbuzi nangeinkomo babe wrong. Kodwa Inglosi ichazile ukuthi la ngenkathi kunikelwa ngeinkomo, it was because inkomo kwakuyona into eyayikhona ibuso. Njengoba nalaba ababenikela ngokudla, babenikela ngokudla ngoba babenakho ukudla. Ithi ke namhlanje na ke yonke into yenziwa ngemali ngoba futhi imali iyakwazi ukuthi uyihlephule. Imbuzi ngeke uyihlephule. Uma kuthiwa imbuzi u3000 rand kufanele ukhiphe 3000 rand. Uma inkomo u5000 rand kufanele ukhiphe 5000 rand. Kodwa umnikelo wemali uyakwazi ukuthi into ibiza 3000 rand uyikhokhele 300 rand, even 200 rand, even 100 rand. Into obuzothi uma ngabe uyinikela ngembuzi uyinikele ngo 3000 rand. Now ma ungase ucalculate kuyo yonke iminikelo esinikele lapha ayikafike emnikeleni ongathenga ngayimbuzi yonke ayifikile nje emnikeleni ongathenga ngoba imbuzi manje iqala ku 3000 rand. Kodwa kulo 3000 rand kufuneka umnikelo wodwa. Futhi nalo umnikelo wodwa onganayo effectiveness. Ona. Kodwa namhlanje na ungathi ufika ku 1000 rand ngomnikelo, ubunikele izinto eziningi.
ngoba umnikelo wemali uyacazeka. Uyakwazi ukuthi unikele ngo-20 unikele ngo-50 unikele ngo-100 kuyo yonke iminikelo esinikelile manje asikaze sifike even ku-600. But kulula ukuthi ucabange ngokucabanga kwakho ukuthi hayi siyanikela hlale sinikela, but unikela ngamalini. Unikela ngamalini. And ngalomnikelo lona we are able to cover so many things. So many things we are able to cover. Because unawo umnikelo ukuthi unikelele abantu bakini bonke. Uzokwazi ukuthi unikelele abantu abakini ngonyaka in these 3 months ungafiki ngisho ku-500 rand. Ngoba awungunyele ukuthi unikela malini. Okwazi ukuthi unikele lokhuyana, unikele lokhuyana, unikele lokhuyana, unikele lokhuyana. And zonke lezi zinto lezi lemnikelo are so helpful to us. Nakho nje nasinikele ngo-200 rand. The 200 rand cost us not to die. Yabo. Sinikele ngo-200 rand kodwa lo 200 rand usenze ukuthi singafi sonke. Lokhu yaqala i-COVID-19 asikaze akakho nomuntu ongaphamisa isandla lephethi ngake ngakhala ngikhalela ukuthi umndeni wami ubulawe i-COVID-19. Ungasakhulumi ngawe. Ukhuluma nje ngomndeni lapho hleli khona ukuthi ngike ngakhala. But yini eyenza ukuthi ungakhali? Umnikelo nje omncane nje u-200 rand. Owenza ukuthi ungakhali. Now today ingilosi isifundise izinto eziningi ngomnikelo ezikwazi ukuthi zisiphilise. Besingazi ukuthi ngomnikelo singavimba ukufa kungababikho mpela. Kodwa namhlanje siyakwazi. And if we become consistent ngalendlela ingilosi esifundise ngayo, sizoba isibonelo sokuthi uNkulunkulu uphakathi kwethu. Ngike ngakhuluma ukuthi ayikho into engijabulisile njengokuthi ingilosi ithi ukunikelela abangasekho kuzokwenziwa njalo ngomhlangano esontweni lesibili kumhlangano. Ngoba lokho kwenza ukuthi umnikelo wethu wokunikelela abantu bangasekho kube yinto esiyenza sihlangene. Njengoba siyenza sihlangene nabaphezulu bazohlangana. Kungafani ukuthi uvele wena uyiyele wedwa uthi nginikelela abantu bakithi. Nalowo uma ungazange wakwenza okwenzanga njalo ukwenze ngoba ukhumbulile. Kodwa namhla is no longer going to be a question ukuthi uyakhumbula. It's going to be formal. It's going to be such ukuthi wazi ukuthi ngesonto lesibili makungena umhlangano nginikelele abantu bakithi abangasekho emhlabeni. So bonke abantu bakini basekhaya umama wakho abangasekho emhlabeni bazokwazi ukuthi ngalolu suku sizobe sixhumene nabantu bakithi abasaphila. You will be able to noma unikela ukuthi ngicela ukuthi ngalomnikelo abantu bakithi bengibheke. Bazobheka kodwa awuzange ukhuluma nabo, ukhulumene uNkulunkulu. Awukhulumanga nabo. Ngoba akusho ukuthi abantu bakithi abasibheki. Kodwa esenqatshele ukwenza ukuthi sikhulume nabo ngoba awuwazi uzobheka awumazi ongazokubheka. So yonke into ibeke uNkulunkulu. Ihloko salenkonzo bengithena sithi ngikhumbule izihlobo esezikwelizayo. Lokho ngisho ngoba ingilosi thena sinikelele abakwelizayo. Nalesi sihlabelele ekade ngisihlabelela siqondene nabakwelizayo.
Kodwa more than anything else, ngifuna ukuba ngicacise into ekhulunywa ubaba mkhulu bangasekho emhlabeni. Ngoba ngifuna ukuthi yonke into siyisusele kubaba mkhulu. All our teachings must be based on what ubaba mkhulu said. Ngoba uma nizobhekisisa yonke izinkulumo zethu zike zalandela ukuthi ubaba mkhulu utheni ngalokho. Ubaba mkhulu utheni ngalokho. So noma yini esiyenza ngangamuzwe omunye umuntu ethi senisho ukuthi senizosishaya. Ngoba ubaba mkhulu wathi abantu abangikhipha uNkulunkulu nibashaye. Uma bekushaya ngempama yodwa nobashaya ngesibhakela 10 times. Bazange washo thina kusho ubaba mkhulu. Kodwa yena usiyakushintsha uthi kusho ukuthi senizongisha. Kusho ukuthi uyazi ukuthi uhlale ethuka uNkulunkulu. Yabo. Yikho ebanonembeza mayithi ubaba mkhulu ma benishaya ngempama nina nibashaya ngesibhakela 10 times. Kusho umprofeti. Hayi ukuthi into esuke ngithi. So ziningi izinto esizifundile la sizifundiswa umprofeti. Ngizikhuluma ukuba zihlale kini. Ngoba akufanele ukuthi kuba noma kuyiphi into eyimfundiso kwababa mkhulu bese siphuma kuyo. Uthi lapha ubaba mkhulu namuhla ngiyafisa ukuba nazi ngabafile ukuze lowo nalowo alungise indlela yakhe ngokuba kwelizayo kukhona ukuphila kanye nokufa. Usho ubaba mkhulu uthi uyafisa ukuthi sibe nokuqonda ngabantu abafile. Ngoba umuntu ofile uhleli ezintweni ezimbili, either kwelizayo ephile noma kwelizayo efe. Uthi-ke uShembe abafile yilabo abangangenile emzini oyingcwele ngenxa yokuhamba kwabo obusebumnyameni. Abantu abafile yilabo abangangenanga ezulwini ngoba beselapha emhlabeni ukuhamba kwabo akuzange kwaqonda, benze izinto ezenza bengafanele ukuba bengene ezulwini. Bafumana ukufa kubuhlungu okungukufa kwesibili. Umuntu uqala efe lapha, masithi umuntu ufile lapha kusuke umphefumulo uhlukene nenyama. Bese uhamba umphefumulo, inyama esibolile la. Bese ufika endaweni. Bese kuthiwa wena ngeke ungene la. Ngenkathi kuthiwa wena ngeke ungene lapha, bonke laba bantu abangangenanga ezulwini babizwa ezulwini ngokuthi bafile. Kodwa lapha emhlabeni kusuke sekukufa kwesibili. Ngoba okokuqala ufa ngenkathi wehlukana nenyama, sonke sizokufa kanjalo. Kodwa okwesibili kukhona abantu abazofa ngokuthi abangenanga ezulwini. Abaphilayo ilabo abazuza umusa. Inkosi ebavusa bengakwembethe kubona, ibangenise emzini oyingcwele. Labo yilabo abalidlayo ifa lombuso wezulu. Kusho ubaba mkhulu uthi abaphilayo ilabo abazuza umusa. Ngamanye amazwi abaphilayo ilabo abazuza umusa ukuthi bengeniswe ezulwini. Ilabo ukuthi ma umzimba ufa
kodwa bona bavuke umoya wabo uvuke ungene emzini oyingcwele bese bebizwa kuthiwa bayindlalifa yezulu. Bayindlalifa yezulu. Njengoba silapha njena sifuna ukuba sibe indlalifa yezulu. Njengoba silapha njena sifuna ukuthi sonke singene ezulwini. Uma ungakufuni lokho angazi ukuthi ungathi uzokwenza. Ngoba silapha njengoba silapha njena sindlalifa yezulu. Uthi-ke ubaba mkhulu kuhle ukuba ngisho kini ngithi indawo yabaphilayo ikhona kini kanye nezingilosi. Indawo yabangcwele ikhona kithi njengoba silapha nje sihleli nabangcwele. Njengoba silapha nje sihleli nezingilosi. Uma umuntu ophila ngobungcwele abantu basezulwini abangcwele bayakwazi ukuthi beze kuwe. Njengoba silapha esontweni njena bakhona abantu basezulwini ehleli nabo. Yakuyasho njalo ingilosi lithi. Yathi angifuni ukuthi uma umuntu ezilile ezohlala noma ngabe ehleli ngaphandle. Yathi ngoba abantu basezulwini abeza lapha ethempelini baningi ngendlela abaningi ngayo baze behlale ngaphandle. Yathi ke lo muntu ozilile uma lithi uhleli ngaphandle usuke sehleli nabangcwele ebangcolisa ukuthi uzilile. Yayisithi ingilosi ukuzila kuhle makuzoba isikhashana. Kodwa ukuzila kufanele ukuthi uthathe indawo kaNkulunkulu. Awukwazi ukuthi uzile endaweni kaNkulunkulu. Ikhona nje nathi naManazaretha ase-NCG noma ngabe kumngcwabo hloba. Ngoba suke siye lapha njengebandla. Ethi ingilosi awukwazi ukuthi uzilele umuntu esontweni. Ethi futhi awukwazi ukuthi put aside ukukholwa ngenxa uzilela umuntu. Yathi laba abantu abasuke bengabakhokheli abafelwa amadoda bese behlala unyaka wonke bengayi esontweni ngenkathi behleli bezilile uNkulunkulu usuke ekuphi. Ngoba angeke uma ungayi esontweni awuyide esontweni akubhalwe kanjalo ezulwini. Manje uma uzohlala unyaka wonke ungayi esontweni uthi uzilele indoda yakho uzulele indoda yakho against ukukhonza uNkulunkulu. So leli bandla uma kufe umuntu noma ngabe indoda yakho noma ngabe unkosikazi wakho ukuzila kwakhona akwazi kwedlula kuba more than 3 weeks. Ngoba akwazi ukuthi uzilele umuntu endaweni kaNkulunkulu. Futhi lapha uma sihamba noma siyemngcwabeni njengebandla asikwazi kuba sizile. Yathi ingilosi kuyozila labo bantu laba bomndeni abahlala lapha neboxini. Kodwa thina esuke size njengesonto asikwazi ukuzilela umuntu. Ngoba mase sifike lapha sisuke sihamba nengilosi. Ingilosi ayikwazi ukuthi izilele umuntu. Uthi-ke uShembe kuthi kuba ngisho kini ngithi indawo yabaphilayo ikhona kini kanye nezingilosi. Ohamba ngokulunga inkosi iyomvusa imngenise eparadise. Okungumbuso wayo osekuphileni okuphakade. Uma ngabe sihamba ngokulunga, uma ngabe sihamba ngokuqotho, kodwa uma kufika insuku zethu zokufa, uNkulunkulu esingenise eparadise, uNkulunkulu esingenise ezulwini.
izulu umbuso kaNkulunkulu ongunaphakade sethenjisiwe lo futhi siyakwazi ukuthi lokho kuyokwenzeka angifuni lokho ngikhuluma ngendaba yamadlozi ngoba kade ngangisekikhuluma kodwa ushilo uNkulunkulu ubaba mkhulu wathi nizwile emthethweni wayizolo ukuthi anisekwakhonza amadlozi nomthetho othi anisahlangani nabafowenu abenza okunjalo ngoba abenza okunjalo bayanengeka kuJehova angazi ukuthi amaNazaretha asuke ecabanga kanjani mayesiphilisa kulento angazi ukuthi umuntu ngempela eNazaretha usuke ecabanga kanjani ngoba kusho umprofeti ukuthi abantu abakhonza amadlozi bayanengeka kuJehova manje wena uyithathaphi indaba ukuthi uphikise lento eshiwo ushembe ukuthi uma ukhonza amadlozi uma uhlabela amadlozi uyanengeka kuJehova sifundiswa ushembe lokho thunywe uJehova ukuthi umthetho kaNkulunkulu uyenqaba ukuthi sikhonze amadlozi ngoba uma senza njalo siba isinengiso kuJehova kusho ushembe so uma usuqhamuka wena usungithuka ungithukela ukuthi ngithi angangakhonzwa amadlozi ungithukela ukuthi angithi angahlatshelwa amadlozi uchaza ukuthini awuthuki mina uthuka uJehova awuthuki mina uthuka ushembe ukuthi uyesaba nje ukuthi uphumele obani ukuthi ushembe uyabheda uyesaba nje ukuthi uthumele ubala ukuthi uNkulunkulu uyabheda ngiyangezwa omunye enye insizwa ethi ngiyezwa nje abantu badumisa uBishop Tutu kodwa uBishop Tutu wathi uma ngabe uNkulunkulu engabafuni ongqingile ngamane ehlaleni ezulu lakhe ngamane ehlaleni ezulu kusho umbishop ngakho nje umbishop angeke ezulwini kaNkulunkulu ngoba ngisho indodakazi yakhe ngokusomthethweni ibe umfundisi kodwa futhi ungqingile yes indodakazi kaLukhuza kaBishop Tutu iumfundisi kodwa futhi iungqingile ngokusemthethweni and uyise wathi uma ngabe uNkulunkulu engabafuna ungqingile ngamane ehlaleni ezulu lakhe ningasanibone ukuthi sidukiswa kangakanani lo muntu lona kukhulunywa izinto ezinkulu ngaye but thina all that we look at ukuthi ufundiseni ngoNkulunkulu ukuthi utheni politically and what not we don't care about that sibuza ukuthi njengoba umfundisi umdala kangaka obuphuca ikhanda uchaza ukuthini ngoNkulunkulu imuphi lo nkulunkulu umfundisi omkhonzayo ngoba uthuthu all this time ubenengcwele ngiyamazi esankulu benengcwele ngishilo ukuthi kodwa uvele wathatha isitayela sabantu wathi semdala waphuca ikhanda njengobani uLavina no Lavina so ukuthi uthini ngokwepolitiki bamncoma kanjani we don't care but thina we look at ukuthi usifundiseni ngendaba kaNkulunkulu kuthi lapha ngaso leso sikhathi babuza onkwanyana nomzelemu bathi nceku yenkosi angeke sisabahlabela okhokho bethu na waphendula umprofeti wathi cha abantwana bakaNhliziyo okweni kuhle ukuba nibakhumbule eladini elikhulu emzini kaJehova ekuphakameni kunokuba nenze njengalabo abangenayo uThixo umprofeti kazange wazi washona le noma sebembuza wathi cha uma nifuna ukubakhumbula bakhumbule njengoba sizobakhumbula nje
Zobakhumbula ke likaThixo. Zothi masenikele isinikelile bese siwuthatha umnikelo sowethula ukushemba ukuthi nanku umnikelo wabantu ebebekhumbula oyise obebekhumbula umndeni wabo bakhumbule ngoba sifundiswa ushembe. Uthi ubaba mkhulu batabame ukufika kwethu kulomhlaba kwaba ukuzokhulula amathambo alele othulini lomhlaba nemimoya yawuyihlo entuntayo eyayihlala emathanjeni njengezinyoka. Sesifikile thina boshembe oyihlo bavuka emathuneni bahlabelela bethi kade sivalelwe deda singene simkhonzo uJehova namhla vuliwa masango. Ngenkathi thina boshembe sifika sasifikela ukuthi sikhulule oyihlo imimoya yabo yayingayi ezulwini kodwa ihlala emathanjeni abo njengemimoya yezinyoka. Yabona ngokwesiZulu yathi ingilosi yathi babe khulume ngezulu lomndeni kube sengathi into enhle kanti bakhuluma ngogwadule nje. Umuntu uhalela ukuya ogwaduleni uthi ungaze ucabanga ukuthi into enhle mase kukhulunywa ngezulu lomndeni kanti ukhuluma ngogwadule. Uthi ubaba mkhulu ngenkathi thina boshembe sifikela emhlabeni sasizokhulula oyihlo imimoya yabo eyayihlala emathuneni emathanjeni abo njengemimoya yezinyoka. Ngamanye amazwi obaba mkhulu engakafika ushembe babengayo ezulwini babehlala ezulwini lomndeni babehlala ezibayeni babehlala ezihlahleni babehlala emsamo. Ngiyakhumbula khona umunye umama owaye ngimthanda kakhulu ngaleso sikhathi sahamba naye siyolanda abangasekho wafike wama ehlahleni wamkhomba wathi nange ehlele ehlahleni wamkhomba ehlahleni nami ngangayibo kube ngakuyile sikhathi ngazolithola lo muntu uhlala ehlahleni kodwa lo mama wamkhomba impela ehlele ehlahleni wathi nange ehlele ehlahleni. Kanti abantu abangasekho bahlala ehlahleni nabantu abangasekho bahlala ehlahleni abantu abangasekho bahlala emgedeni. Yake sitshengise ingilosi ukuthi isitshengisa abantu abahlele emgedeni abantu abangasekho bahlala emgedeni. Ningacabanga ukuthi uma ula emhlabeni uzothi uma ususezulwini kusohlala kahle. No, uyohlala kahle kuphela uma ukhonza uJehova. Uthi ke bathi malaba abantu kufika ushembe bahlabelela bajabule bathi livulwe ngubani ubani uvulelele isango ovumela thina ukuthi singene ezulwini uthi deda singene simkhonze nathi uJehova. Basho njalo baba mkhulu bathi deda singene simkhonze nathi uJehova ubani ovulelele isango lokuthi nathi esihlala emgedeni sihambe siyongena ezulwini. Kodwa njengamanje namanazareta abhiza khipha abantu ezulwini abasemgedeni abasegwadileni. Kodwa laba abantu enkathi ufika uJesu obamkhulu bahlabelela bathi deda singene nathi simkhonze uJehova. That word ukuthi simkhonze uJehova libaleke kakhulu. Ukuthi ubani lo ovume ukuthi nathi singene ezulwini. Deda singene simkhonze uJehova nathi livulwe ubani leli isango lokuthi nathi sivumele ukuthi singene ezulwini simkhonze uJehova. Njengoba sizonikela njena siyocela ukuthi abantu abangengenanga ezulwini bevuleleke ukuthi bemkhonze uJehova. Ngoba kunabantu abahamba emhlabeni bengazilutho ngalenkolo.
hayi ukuthi abakholwanga ngoba babenyanya lenkolo babengayazi. Ngakho ke siyobacelela uNkulunkulu ukuthi lo muntu kube wakwaba yafika lenkolo phambi kwakhe wayongena ezulwini. Ngakho ke siyacela ngalomnikelo ukuthi bengene ezulwini. Ziningi ke izinto ezizobe kuzobe kujatshulwe ezulwini. Yabo. Bazobe bejabula obabamkhulu wherever they are ukuthi napa abantu bazosicelela ukuthi singene ezulwini njoba umthandazo wethu wanamhlanje nokuthi labo okwakufanele ukuthi bengene ezulwini kodwa abangangenanga ezulwini ngoba bengazilutho ngokukholwa kodwa bengabantu abalungile. Ngalomnikelo Nkosi sicela ukuthi nabo behlanganyele nathi bengene ezulwini. Umusa kaNkulunkulu awehlele kubo bengene bezulwini. Umthandazo wethu uqondene nalokho. Kodwa kaMnazaretha amaningi adaya baphuma ezulwini ezulwini lomndeni. Baphikisa lokho kushoshena. Uthi ke babamkhulu uma ngaba abantu bayazi bebezobuthana kanye nathi ekuphakameni bonke abantu emhlabeni ukube bayazi ukuthi inkingani abasabhekene nayo nabo bebezoza kithi bebuthane nathi beze ekuphakameni sikhalele abasekufeni ngoba basosizini sasizonxusa ukuba bagezwe bathethelelwe izono zabo bangene emzini oyingcwele. Njengoba ithena ingilosi sonke njengoba siyilapha asikhiphe umnikelo lo mnikelo uqondene nalokho ngalomnikelo sizonxusa ukuba bagezwe bathethelelwe izono zabo bangene emzini omngcwele. Lo mnikelo umele lokho nje. Namuhla ilowo nalowo akanxusele uyise nonina kuNkulunkulu ukuba bakhunjulwe ekudingisweni babuyiselwe eEden elingumoya wakhe ethembeni elisha. Now Shame is very specific. Uthi namuhla ilowo nalowo akanxusele uyise nonina kuNkulunkulu ukuba akhunjulwe ekudingisweni abuyiselwe eEden elingumoya wakhe ethembeni elisha. Iningi lethu lapha abazali bethu bahamba emhlabeni bengayiwa amaNazaretha. Namanga eke bephakamise abahamba emhlabeni abazali bawo bengamaNazaretha. Akuzophakamisa. Ake bephakamisa abazali bawo abahamba emhlabeni bengayiwa amaNazaretha. Phakamisana. Yabona imali enganganani? Yabona. Seshe nonke nini lapha njena abazali benu abayiwa amaNazaretha. Nimzwile ukuthi uShambutheni uthena umuntu nomuntu akacela uNkulunkulu anxusele uyise nonina kuNkulunkulu ukuba akhunjule ekudingisweni babuyiselwe eEden lingumoya wakhe. Manje okusho ukuthi masinikela siyazi ukuthi izomsinikela. Siyazi ukuthi noma sesikhuluma sizothini. Amen. And lokho zikufundiswe ingilosi. Zikufundiswe ingilosi. Sonke sesiyazi namhlanje ukuthi sizothini ngabazali bethu. Uthile ubaba mkhulu bantwana bakanhliziyo kukhona isigodi sosizi ukhona abanhliziyo zabo zisekwahlulelweni abasacashile nje kodwa abalindele ukugwetshwa labo ke yilabo abangamthandi uThixo. Bakhona abantu abanjalo phakathi kwethu
abasalindele ukuhlupheka laba abantu abangamthanda uThixo, laba abantu noma uNkulunkulu ethi asigcine umthetho wabo abangawugcina, balindele usizo. Lokho akusho mina, kusho shema. Uthi-ke ubaba mkhulu, uma abalindi bebopha isigelekeqe basivalela etilongweni, usihlawulela kuso noma kusibophile? Yebo, isaphulo umthetho sishweleza enkosini yomthetho, asishwelezi kuso. Kanjalo nabo yihlobeni abaseboshweni, nxusani inkosi yomthetho ukuba ibageze, ibephule ematilongweni. I don't know whether they understand that. Uthi ubaba mkhulu, uma uboshiwe awukwazi ukuthi wena ubaba wakho oboshiwe noma umama wakho oboshiwe uye kuye eboshiwe, kodwa uya kulo ombophile ufika uthi ngicela ukuba ngikhulume nomama, ngicela ukuba ngiphe umama lokho. Angithi kunjalo. Uthi baba uNkulunkulu kunjalo nasezulwini bonke abantu abafile baboshiwe ngoba sibazi ukuthi baphi. Wonke umuntu ofile nje kuthina uboshiwe ngoba sikwazi. Ngakho awukwazi ukuthi umuntu ongamazi ukuthi uphi bese ukhuluma naye ungamazi ukuthi uphi. Kodwa umuntu obaziyo ukuthi baphi uNkulunkulu. Ngakho-ke noma yini ofuna ukuba uyikhulume nabantu abangasekho, khuluma kuqala noNkulunkulu. Inkosi ngalomnikelo linikelela umama wami lapho ekhona umkhumbule. Nkosi ngalomnikelo umama wami wenza ukuthi ngicela ukuthi umxolele. Nkosi ngalomnikelo kwenze ukuthi nokuthi ekhaya ngicela ukuthi lelo cala uqede. Ucela kulo muntu obaziyo abazali bakho ukuthi baphi. And umuntu owazi ukuthi abazali bakho baphi uNkulunkulu. So uShebe is giving reasons as to why kungafanele ukuthi sikhulume directly nabantu abafile ngoba asibazi ukuthi baphi. In as far as we are concerned baboshiwe ngoba noma ngathanda ukukhuluma nomama angazi ukuthi uphi, noma ngathanda ukuthi ngikhulume nobaba angazi ukuthi uphi. Lokhu ukuthi ngikhulume nawe is just a sheer belief. Ongayazi ukuthi le belief yakho ithini, awazi noma lo muntu okhuluma naye usesikhogweni noma lo muntu ocela kuye ukuthi into ethize usesimeni esinjani, yena ufuna usizo kuwe, kodwa usizo kuwe uyokwazi ulithola through izingilosi zikaNkulunkulu. Iyona ingilosi ezothi sibanibani ufike umntanakho wakunikelela silethe lokhu kuwe, uthena umntanakho ngalomnikelo ngene ezulwini, usuyavunyelwa ungene ezulwini ngenxa yomntanakho. Uyena ozofika shona. Kodwa on his own wena akukho sipho oyosinikeza umzali wakho singedlulanga uNkulunkulu oyothumela ingilosi zakhe njengo umphathi wamaphoyisa othumela amaphoyisa ukuthi engene ejele uze ukuhlanganise nomuntu osejele. So the same applies here. Ayikho into esizoyenza without via our God Jehovah. Abasekuphakameni abasiwa amadlozi abayizo nezithutha bangabangcwele ngokuba bahlezi nongcwele ebungcweleni bakhe. Thina siwona amadlozi, thina siwona izithutha, thina singabangcwele noma saphila la emhlabeni noma sesifile singabangcwele. Asinalelinye igama ngaphandle kokuthi singcwele. Kanjalo abaphandle komuzi wenkosi enkulu yibo abangamadlozi
abafuna okwabaphilayo. I like that. I like that. Kona umuntu anzathi ngambona le film ethi mamkhahle day. I like that. I like that. Ukuthi amadlozi afuna okwabaphilayo. Akakho umuntu osezulwini ongafuna into kimi ngaphandle ukuthi nje ngimkhumbule. Akukho into engayibona. Umama lokuhamba nje akaze ngafuna into kimi. Namhlanje ngizomkhumbula ukuthi mama ngiyakukhumbula. Ngoba nakhona lokho sikufundisa ukushaya. Kodwa akho into engafuna umama. Abantu abazofuna izinto kumuntu ophilayo abantu abangamadlozi. Ngenxa yosizi abakulo. Ngenxa yokungabi nandawo. Akukho kunye eningabasiza ngakho nina zizukulwane zabo ngaphandle kokucela ukuba bahlanzwe, bathethelelwe, bangeniswe emzini oyingcwele. Amen. Akukho. Noma bengafuna imbuzi, noma bengafuna inkomo, noma bengafuna utshwala, ayikho into elingabasizanga. Into elingizobasiza ngayo ukuthi behlanzwe, bengene emzini oyingcwele. Ileyo nto umuntu ofile wena ongamsiza ngayo. Hayi umsize ngokumhlabela imbuzi, ngokumhlabela inkomo, ngokumgayela utshwala, ngomenzela ukudla. Cha, that has got nothing to do with umuntu ofile. Umuntu ofile njengamanje ufuna ukungena ezulwini. Yasho njalo ngiyosiki. Yathi uma ngabe ubulele umuntu, noma ngabe umbulele ngephutha, noma umbulele ngabomu, akakho umuntu oyokuthethelela ngaphandle kwakhe lowo umbulele. Yathi ke indlela elula yokuthethelela umuntu ongasekho emhlabeni ukuba umnikelele ukuba engene ezulwini. Ngoba uma usumnikelele ukuba engene ezulwini usuke usumenzele yonke into, akasele ndaba nawe ngoba ungenise ezulwini. Enjalo yathi umuntu ongasekho emhlabeni noma abumbulele ngabomu noma umbulele ngephutha kodwa uba necala, uba nesiqalekiso. Kodwa the only way yokuthi ukhiphe icala ususe isiqalekiso sibuya ukuthi umnikelele ukuthi engene ezulwini. Ngoba uma usumnikelele ukuthi engene ezulwini ayikho ukubambela oyobuye kubambele ngoba vele ubezokufa. Mhlawumbe ubezokufa esihogweni kodwa ngawe usengene ezulwini. Wonke
Asibheke enkosini. Baba, siyabonga umsa wakho. Wena osimemile ngalomhlangano wakho bahlangane lapho sikudumise. Noma sibabili sibathathu wathina Nkosi uma sikhuluma indaba yakho yoba phakathi bethu. Sicela ke Nkosi uba ube phakathi bethu bonke labantwana bakho Nkosi abakudumisa ubakhumbule. Ukhumbule Nkosi zonke izinhlupheko zabo ubenze Nkosi ukuthi baphile. Nalezi zifo Nkosi ezibika Nkosi zingasihlaseli ngoba Nkosi usiphile Nkosi uphawu lwakho uphala sezulwini wasenza Nkosi abantwana bakho. Cela ke Nkosi ukuba izono zethu zingasenzi ukuba sisuke kuwe. Konke Nkosi siyacela ngelakho igama maze phathe. Amen. Nkosi sibusise.